Najveća obmana u Drugom svjetskom ratu toliko je nevjerovatna da zvuči poput filmskog scenarija. Da li uopšte znate pravu istinu o invaziji na Siciliji? U proljeće 1943. pobjeda saveznika na afričkom kontinentu postala izvjesna, pa se vojna komanda okrenula planiranju akcija na evropskom kontinentu. Postojala su dva glavna pravca invazije, Grčka ili Sicilija. Britanska obavještajna služba tada je osmislila plan koji je zvučao kao čist apsurd. Rešili su da podmetnu leš oficira sa lažnim dokumentima na obalu Španije, nadajući se da će ga nacistički špijuni pronaći. Britanci su pronašli telo čoveka po imenu Michael koji je preminuo u Londonu i dali mu novi identitet. Postao je major William Martin. Ovakva strategija već upalila u Africi za vreme Prvog svjetskog rata. Plan je bio sljedeći. Lažna dokumenta bit će ostavljena zajedno sa lažnim ostacima pilota na obali Španije. Sve će izgledati kao da su nacisti oborili avion sa pilotom, dok će zapravo jedna britanska podmornica baciti telo blizu obale Španije. Da bi prevara bila savršena, u njegove džepove su stavili ljubavna pisma od izmišljene verenice Pam, račune iz krojačke radnje, pa čak i ulaznice za pozorište. Uz sve to uz njegovu ruku bila je vezana tašna sa strogo poverljivim dokumentima o invaziji na Grčku. Bilo je očekivati da španske vlasti, koji su inače sarađivale sa nacistima, odmah proslede dokumenta neprijateljima. Montegi je smislio ime čitavoj akciji, Operacija Mincemeat. Najvažniji dio plana su dokumenti, lažni vojni planovi, strogo poverljivi, za koje će Njemci vjerovati da su autentični. U njima stoji: saveznici planiraju napad na Grčku i Balkan. Također dodato je da će se dogoditi napad na Sardiniju, a da će invazija na Siciliju biti samo varka. I tako je prevara postavljena. Telo majora Martina isplivalo u ranim jutarnjim časovima 30. aprila 1943. nekoliko kilometara od španske luke Huelva. Telo su pokupili lokalni ribari i predali vlastima. Tačno kako su očekivali, dokumenti su završili kod njemačke obavještajne službe. Kada su se Nemci konačno dokopali dokumenata, kopirali su ih, poslali dalje, kako saveznici ne bi ništa posumnjali. Ipak, britanski agenti su znali da se operacija odvija po planu. Hitler je bio oduševljen informacijom i vjerovao da će to biti akcija koji će njegove neprijatelje konačno baciti na kolena. Zabilježeno je da je jedino Goebbels, nacistički ministar propagande, bio skeptičan, ali ga niko nije slušao. Hitler je preusmjerio 3 tenkovske divizije na Balkan, usmjeravajući pritisak na Francusku i Rusiju. Snage su bile fokusirane na Grčku, Sardiniju i Korziku. Njemačka komanda je poslala ovu poruku mediteranskom komandantu. Mere koje se preuzimaju na Sardiniji i Peloponezu imaju najveći prioritet. I tako, kada se 160.000 Amerikanaca, Kanađanina, Britanaca iskrcalo na obalama Sicilije, zatekli su sile osovine potpuno nespremne. Čak i nakon što se invazija dogodila, Hitler je nastavio da vjeruje da operacija na Siciliji samo odmana. Fasada za ono što zapravo treba da se dogodi u Grčkoj. Beskućnik iz Londona, koji za života nije imao nikoga, posthumano je postao heroj koji je preokrenuo tok istorije.